Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Veruje se da se u gluvo doba uoči bogojavljanja na tren otvara nebo, da se ukrštaju vetrovi što duvaju zimi sa onima što duvaju leti i da sva voda postaje sveta. Ko se tada zatekne na otvorenom i to vidi, može od Boga da zatraži ispunjenje jedne želje. Na ovaj praznik svakom verniku bit će uslišene sve želje, kaže verovanje. U poslednjim minutima Krstovdana treba jasno zamisliti želju, pa u ponoć pogledajte u nebo i poželite da vam se ta želja ostvari. Važno je napomenuti da je veoma bitno jasno zamisliti želju. Treba pomenuti još jedan običaj koji se odnosi na devojke. Na nebu će ugledati lik onoga za koga će se udati. U nekim krajevima devojke su koristile ogledalo da bi ugledale lik suđenog. U pojedinim krajevima devojke mese po 4 loptice testa. U 3 stave papirić sa imenima svojih simpatija, a jedan ostave prazan. Zatim te loptice ubace u ključalu vodu i prva koja izbije na površinu, ona donosi papirić sa imenom ljubavi te devojke. Ukoliko isplavala prazna loptica, znači da devojka još nije upoznala svog suđenog i da se neće udati te godine. Običaj je i da starije žene na bogojavljanje vode računa o vremenskim prilikama i tako predskazuju kakva će godina biti. Ako tog dana bude mraza i snega, veruje se da će godina biti rodna, dok je vedro vreme predznak sušne godine. Ne treba zaboraviti ni običaj koji kaže da se na bogojavljanje izlazi na neku vetrometinu sa malo pepela u ruci. Godina će biti sušna ako duva istočni vetar. Zapadni vetar znak je rodne godine, dok južni vetar predskazuje kišnu i bolešljivu godinom, piše opanak RS. Plivanje za časni krst u rekama takođe jeste jedan od običaja. U reku se baca časni krst, pa se učesnici trke takmiče ko će prvi da stigne do njega. Onaj ko uspe u tome imaće sreće tokom cele godine. Bogojavljanje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika koji predstavlja objavljivanje bogočoveka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Toga dana se posle krštenja Isusa Hrista u reci Jordan, koje je obavio Jovan Krstitelj, Sveti Duh u vidu goluba spustio na rame Isusovo i začuo se glas Boga Oca s neba. Tako se Bog javio u 3 ličnosti, kao Otac, Sin i Sveti Duh. Vernici se na bogojavljanje pozdravljaju rečima Hristos se javi, a odpozdravljaju sa vaistinu se javi. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.